ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و یاد بکا ہمیں روچا کہ اللہ گوشی توار بجنت منی ہمیں شریداراں کہ شما شریدار گمان کو تگا نیا توار جنت وتی شریداراں گڑا شریدار وتی بندگی کنو کا جواب نہ دیانت وما کنے آئینی میانا نیستی و نابودی سامان موبقا پردہ کنک بتا بزا عابد بندگی کنو کے عبادت کنو کو ناحق معبود ہما کیا یعنی بندگی کنک بیت عبادت کنک بیت ای دوین آنی میانا توکا ایک پردگی ایر کنک بی کیا وطما وطا ڈک دات نکنا و قیامتا آئینی میانا توکا جدائی کنک بی وشی دگے ایک معنی تباہی کنک بتا بزا بندگی کنوک عبادت کنوک و باطل معبودن میانا بربادی سامان بھی پمشا یک دگرہ ڈک دات نکنند الہتیا بینہم تہ ضمیر کافر و مؤمنانی نیمگا راجح گشتگ بزا کافر و مؤمنانی میانا جدائی کنک بھی کافر دوزہ روانت و مسلمان بہشتا ہنچو کہ سورة الروم ہے آیت 14 تا 16 تہائش بیان ہستیم تفسیر ابن کثیر.